bakunzi b'umuyoboro wacu mukunde kuri gakondo nimugira amahoro y'Imana rurema uhore Imana y'abasokuruza bacu komeza ihora namwe. Muri aka kanya ngiye kubagezaho inkuru zibiri kuvugwa ku isi kuko ibintu birakomeza bikura umunsi ku wundi. Perezida Donald Trump yakuye igitaraganya mu birori byo gusangira n'abanyamakuru batara amakuru mu biro bya Perezida wa Amerika White House nyuma y'uko humvikanye amasasu. Byabereye muri Hotel Hilton Washington DC mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Perezida wa Amerika avuga ko umugabo witwaje imbunda nyinshi yashizwe hasi na zimwe mu ntwari zikomeye cyane zo mu itsinda rya Amerika ricunga umutekano wa perezida n'uw'abandi bategetsi bakuru n'abahoze ari abategetsi bakuru zizwi nka US Secret Service. Ibitangazamakuru byo muri Amerika byatangaje ko ukekwa ariko wa Thomas Allen w'imyaka 31 ukomoka i Torrance muri leta ya California. Abategetsi bavuga ko yari wenyine nta wundi bakoranaga akaba yahise atabwa muri yombi. Ayo ni makuru mukonde kuri gakondo yabateguriye nimuhorana Imana rurema Imana y'abasokuruza bacu namwe icyumweru cyiza n'umunsi mwiza kuri mwese.